باشرا ونذيرا وداعيا إلى طريق مستقيم ومجاهدا لإعلاء كلمة التوحيد وصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الذين هجروا وعلى آله الطيبين وأصحابه الذين هجروا الأوطان يبتغون من الله الفضل والرضوان وعلى الأنصار الذين آووا ونصروا وأنفقوا وادخروا لإعلاء كلمة التوحيد وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Paganiro ng pamangnitan ng si Allah agiyang kaeki apa mamasitan ni manto nabaloy na yung Allah pada si iku mga pipi akaw yaw sumiyag ketanu sa agiyang kaedmi adir ketanu di Sumaria kama baloy ya is akasaruhan sa kekuatan kadaydayan tanu sa agiyang kaedunia nayamana sa anuman amor. Benda yang makapiraw na liman to suka na si kiaban pinirahan na panalamat ako si Allah kata yang asya wasipman sa inira ko to idul tanong umutan ikadumi panalamat ako si Allah na yun ito sa dangalo ko na mas mo katuruan ako sudihan ang naging bayanan Upama kami asmukan na makaptir yun gay kusyan yung pakatatani ko man na hotel tangtangin si Dio Marawit pangnita ko landslide ang kapataban niya sa kusyan naasar man naman ang udamangan na inshallah landslide ang kapataban niya abubid na so ubutuwa paudan kagi palaya po yun na mag-ikhlas si Allah ang bubayaran ng si kabayo Allah ang bumanglis at tabang si Allah Aku yang kaya walayan na kapag pa kami asmukan orang na hindi ka nagani mo aran yun na pag-karangan na pag-irawan mo pada di kapaya malang kami okay kaman ko kami sa niyas mo o pa makakatulong na maragan ako ka kapan ng bilang ka kesuruan tao kesuwagan tao malutan ko na kailangan na antay makatatanong naman o pinis ka sa saging emepos. Agi man kailangan ay isa patinudan o mga pasisiminar na ubagyo ko kapagileno sa kapagkatilikilida matami na diniw ko tanudan wantay dito na hindi misi di-discuss na. Mga kapasa ng mga seminar ay marunong kumamalak. O ba tapos na ginanima ako nakakapamagumanap ko yan Allahumma barik lana Rajab wa Sya'ban. Ano na yung makna niya? Nulan-nulan Ramadan na pihakang barakatar tampon na isampay niya sa mga udit sa ipulan-nulan na Ramadan na anto na mani mapipigir sa kisampay no Allah kung mga umurtanong ulan-ulan Ramadan. Taufikan tanong Allah sa mga amal, ang mga simbo, aso-aso at sa Allah, madara tanong so kabukal na. Bukal na. O digin dulalanan sa iko simba sa Allah. Alhamdulillah. Iya nga ulan-ulan na Sya'ban. Naantay matauran sama anak Sya'ban. Ito na yung mga anak Sya'ban. Hindi, ito na yung mga anak. Inong betul ulan-ulan na Sya'ban sa Sya'ban. Ulan-ulan na mga Na. rasos. Okay. سمي بذلك لأن العرب كانوا يتشعبون فيه لطلاب المياه. Ada tardid ng mga lawstan.
Ay gira miyaw masu raja bagus Syaban na disiran di imare paradu apa kau mau ulan-ulan Ramadan. So inaakan aba o inaakan na ira magaganda na sa Ramadan na aya pagkati mo ira na itaguna mapuro adisyakan. Hindi. Inong oto pwede mo siran sa itagun. Pagusaran ko bulan Ramadan kaan siran dikir gini mangilay sa itagun si ikulan-ulan Ramadan. Sumanggu mga Arab, sisagyan ko tuwa masa na inubituan sa Syaban kadi o pamakakuan na di pura-pura ka sa mga Arab si iko mga ingad piti barangan ingad kadi siran di imbebenog sa at timu niran para ko kapagaw maulan-ulan Ramadan. Kasi sagyang kana na mga ingad Arab na isa amar ganun na bayman to aray utira na alongiran. Why? Aapi abayran din di Pilipinas na gugugiran mayan. Si sagyang oras na mga turuan niran sumapia why? Yan na. Dito isa asaba pakiya betul sa Syaban ka umani sa kumang Arab kumyangaw na di bebenug sa masuk atian aig ay pendeposito niyan apagusar niyan si iko kapulatan mo ulan ay sebutan ro nagyang kay ulan na Syaban na sahrun li isti'dad li qudumi Ramadan. Maana sa Syaban na di i-preparan di itialagad si iko kapagataling mo ulan-ulan Ramadan. Why? Nagyo to na hindi na ni-prepara doon si kumano sa tanong na itago. Sira na okay, sagat na naman ito na-prepara doon. Baratea. Anto na yung mga prepara doon na mga kaya tiyo. Ikawalwa ulan-ulan si iko Hijri pembutuan sa Syaban na anto na ay mga kalbihan o di na mga kalbihan yan na mga kalbihan yan pamaka so kini-transfer kibla maabupon sa Masjidil Aqsa mini-transfer sa Kaaba na si minipantag ko ulan-ulan na Syaban si minipantag si ulan-ulan Syaban. So ulan-ulan na Syaban na ayami alay sa hadith na ahabu syuhur as-siyam ila Rasulillah pagkabubayaan o Rasulullah adin yan ipamuasaan sala ka o Ramadan kaso Ramadan na paliwan na ay pinaka pagkabubayaan o Rasulullah ulan-ulan adin yan ipamuasaan sa sunat na Syaban na ayami alay sa kitab sa Quran na walakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir bagi ini wati Allah taala o Rasulullah so kababaloy ni ron iri nga asum kiri nga arawatan o abagyan mamuto tao asimalaw niyan so Allah nagusimalaw niyan ang makadaya sa alungan amo na o simalaw ka so kasuatar ka Allah simalaw ka kapakadaya ka sa alungan amo rin na baluyang kaayap suruhan na kaayap pagiringan ka na Rasulullah na isa pagkabubayan yan ulan-ulan adin yan di pamuasaan na ulan-ulan na Syaban na kabubayin ka so kapag pamuasay ulan-ulan na Syaban sa ayam anan yan napakadaklang kaading gaw ni ka pamuasay ayan na diya pa nagyang kaya ulan-ulan na Syaban na ayam na ngayon na tarwidu fihi nufus li istiqbali Ramadan tarwidu fihi nufus li istiqbali Ramadan pisinala din nun di yun di imbiatan na suginawa sabab ko kapag mau ulan-ulan Ramadan na iman to na umani sa nakatano na kenapa sila tanong ko kaya raksida ron sa mga pamilya tanong na makaumatanaw kiran na tirong tanong kiran iman to na dinyugin sinadada
sinanada pagpraktisan niyo sa mga ginawa niyo sa mga simba si Allah o kapwa kaumakum lalo ng Ramadan ang kanu diketakawi ang kanu dikergani kakagi yung madalayang makaw kagi yung madalayang makaw ay mana jika pa sigupad at iyan na hirapan na di manaros kadi paganaw na kagi daw malayang mamagnaw akapita Kau mialay mamagnaw akapita na piato na ulan na paganaw din na kagi umit takawag yang ulan Ramadan na paganaw ta akapita rin mo siya nana di manaros nagiti sabab yan again dia ngaya ulan-ulan asaban nakatawa ni uwanto na ini turun siya ay tayo matawag ay ini turun si ayat na so ayat akapasalawati Allah ko Rasulullah ako suka pasalawati ang mga malaikat yan inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima mata na so Allah ta'ala ako sa mga malaikat yan pasalawatan ni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay sumiya maratiya Aure penuh Rasulullah, aure penuh Allah Ta'ala, umat Rasulullah. Nah, salawat ini surah Rasulullah SAW. Oke, kasarin satau alamada kan lalayo na kapusalawat ini yang Rasulullah. Nah, sekalian is ama kapumbugin ko syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sa alaman amaw. Itu mambu, Peter Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tantu na maligta. So tahu apa kelebihan seingaran akan hadi punya selawat. Wah. Dia pernah yang ngayamanan yan na ulan-ulan na Syaban na siib. Ay makna yan na di terkadira uli na pelistaan. Sunatina pa'uhibbu an ya'tiyani ajali wa ana sha'imun. Napakebubay anak nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayak apa kata umarakan ko kapatay nakapapantag ang panaligo di Imam Musa. Hada rasuluna, hada qudwatuna. Ginan susigurutan na ginan surawatan tan. Wa. Ama annahu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Amam penesekan yan na andeng narin nila Allah. Miyaw na kuri ama pendusan yan. Na yamanan yan na andeng narin nila Allah. Na yabdulu kulla juhudihi pananaguntamanan yan sulang-ulang na panaguntaman yan sa dinyan di kasu-asu atasi ku Allah nasa kapsan susunat yan ami atangkan aping gelbukyan na matatang ka depan bulasan rekaw Allah lagi sigom sa iyang kaya beso sabat inna Allah la yattali'u fi laylatin nisf min Syaban mata na swalla na pagilain wallah si eko pagilain wallah uli na paturun swalla sagyang kaya langit akar kau magsagyang kaya dunia si eko kagagawi nisfu Syaban atau ni betul na nisfu Syaban namini raw to pong kami umur bida ni ami mo na bisa tarikol asa mo to na arbaa Kamis, Jumat, la ilaha illallah. Mata nama piau puru. Why? Dua dia nasuana bisita dia di bawah masa. Nah peturun saya ko Allah sa giyang kaya langit sa kaum mangesar dunia. Na fayaghfiru li jami'i khalqihi. Na prilaan yan sulangon-langwan ukuripan yan. Absi ba ni Rasulullah? Kenapa pada si kardinal si? Kenapa dia bersidak si Rasulullah? So lang-langwan orang penina simbol ni Rasulullah. Palitan simbol wallahu taala. Wa awalnya ketu jadi simbol si wallahu taala napakabalintan. Kapag katamo orang terus musyrik. Pananaku to. Opo na palalakaw na kanamiyan na nagit na natin ay mga tadi ano pasin. Oh. Ay abiyan niya na tuhon niya naging mo tagit takot. Aya patot na naging mo tagit na pangilain yan
nasampilat niya, naayap na sunat, akang bunga ko tagot na makaisisa nga babutay niya. Uy, kaya isusunod. So, kapag sa akin mo, tagot na. Nainong matupumbalangan ng mga pinalakawa. Uy, o di na malalakawa tao. Naad na kapapantagan na pag-inom sa kape, na may ulong sugaso yan, na may arobata, na tinadigan ng pasinteros. Uy, nakita yung mga buntal akapanaw to. Mga paniyapan, nasumi, anami ada amanong muka, nasumi yung makikusyan, nating amanong arang mo na, kekaran dumagi yung amanong ka nami ada. Sumi yung ako para ni Marna, pada penutus sa kapangataw.